imwe mu nkuru zikomeje kubica bigacika cyane cyane mu baturarwanda ni icyorezo cya Marburg cyamaze kugera mu Rwanda ndetse kikaba cyaratangiye no kwica abantu. Ni inkuru yakuye imitima benshi mu baturarwanda batangiye gutekereza ko baba bagiye kongera kwinjira muri guma mu rugo nk'iyigeze kubaho mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Byinshi mu bikorwa by'iterambere bigahagarara hadasigaye kuba yarashyize iherezo ku buzima bwa benshi. Abahangayikishijwe na Marburg yamaze kugera mu Rwanda bari guterwa ubwoba no kuba nabo bashobora kuhasiga ubuzima bakabura bo mu miryango yabo ndetse n'inshuti bakunda cyangwa abandi bantu ba hafi kuri bo. Benshi bari gutekereza ibinyuma yo kumva ko iki cyorezo cya Marburg cyo gifite ubukana budasanzwe mu kwica wamaze kucyandura no kurenza uko byari bimeze ku banduye COVID-19 ndetse amahirwe yo kubaho ku banduye Marburg akaba ari make cyane. Ibyo kandi niko kuri kuko dukoze nk'igereranya ku cyorezo cya COVID-19 benshi muri twe twabonesheje amaso yuko cyagenje isi. Abahanga mu by'ubuvuzi bagaragaza ko nubwo twabonaga inkuru z'ibihumbi by'abantu bacyanduye ndetse nabo cyahitanye, burya abantu bagera kuri 1.4% nibo cyahitanaga gusa mu bacyanduye bose. Ibi bihabanye cyane n'iby'icyorezo cya Marburg kuko abagera kuri 88% by'abacyanduye kibahitana. Niba utari kubisobanukirwa neza reka nkoresha urugero ruto. Niba nk'abantu 100 banduye icyorezo cya Marburg, 12% muri bo nibo bafite amahirwe yo kukirokoka mu gihe 88 basigaye icyo cyorezo kibahitana. Ibyirijanisha byemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ibi bisobanuye ko kwirinda iki cyorezo ukwiye kubigira ibyago ugakurikiza amabwiriza ashyirwaho n'inzego zibishinzwe mu kwirinda kuko umunsi wacyandura ibyago byo guhitanwa na cyaryo byinshi kuruta amahirwe waba ufite yo kukirokoka. Kuwa 27 Nzeri 2024, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abarwayi ba mbere bafite icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa n'agakoko ka Marburg babonetse mu Rwanda. Isobanura ko hatangiye ibikorwa byo gushakisha inkomoko y'indwara no kumenya bahuye n'abayanduye, hanashyirwaho ingamba zo kuyikumira. Kugeza ubu umubare munini w'abarwaye mu Rwanda ndetse n'abayahitanye biganje mu gukora kwa muganga cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima kandi yanakomeje gukuba indwara itandurira mu mwuka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS naryo risobanura ko indwara iterwa n'umuriro mwinshi utuma uwayanduye ava amaraso mu myanya itandukanye y'umubiri. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gusangira ibikoresho n'uwayanduye, gukora ku maraso n'andi matembabuzi y'uyirwaye. Ubwo urumva ko haba harimo amacandwe, amarira, inkari ndetse n'ibindi. Ibimenyetso byabo birimo kuribwa umutwe bikabije, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu mitsi, gucibwamo no kuribwa mu nda ndetse n'ibindi. Minisiteri y'Ubuzima kandi isobanura ko hari abashobora kwandura virusi ya Marburg ariko hagati y'iminsi 3 na 21 bakaba bataragaragaza ibimenyetso by'ibanze tumaze kukubwira. Ikindi saba abaturarwanda ni ukudakuka umutima ariko bakubahiriza ingamba zose ziri gushyirwaho mu kwikumira. Icyambere usabwa mu kwirinda no gukaza isuku cyane ukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi ndetse n'isabune cyangwa ugakoresha umuti wa sanitizer wabugenewe mu kwica udukoko ndetse n'ibindi. Virusi ya Marburg ikwirakwira byihuse ifasha abantu bari mu muryango umwe, abantu baba hamwe cyangwa se bakora ku murwayi batabanje kwitwararika ku ngamba zo kwirinda. Kugeza ubu indwara ntirabonerwa umuti ndetse n'urukingo, ariko ubayanduye yafashijwe guhangana n'ibimenyetso byayo hakiri kare. Niho bishoboka ko abantu bagera kuri 12% baba bashobora kwirokoka mu bayanduye bose. Iyi virusi ya Marburg ikindi ugomba kuyimenyaho nuko igeze mu mubiri isenya utunyangingo dufasha kugumana amaraso n'imikaya, bigatuma umurwayi atangira kuva amaraso mu buryo bukabije kandi imikorere y'ingingo z'umubiri igahagarara vuba, bigatera urupfu mu minsi mike kandi byihuse. Virusi itera Marburg iri mu cyiciro kimwe n'itera Ebola kuko zose zandurira mu gukora ku matembabuzi y'uyirwaye. Nubwo maze umwanya nkubwira ibi, ushobora kuba hari ibindi bibazo byinshi wibaza kuri virusi ya Marburg ariko ukaba utarabibonera ibisubizo. Ushobora kuba uri nko kwibaza uti ese inkomoko ya Marburg ni iyihe? Indwara y'umuriro mwinshi itera agakoko ka Marburg ntabwo ari nshya kuko yabonetse bwa mbere mu 1967. Yitirirwa umujyi wa Marburg wo mu Budage aho yagaragaye bwa mbere mu bantu bakoreraga mu kigo gikora ubushakashatsi. Aha bakoreraga ubushakashatsi ku nkende zizwi ku izina rya Vervet monkeys zari zarakuwe muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Amateka akagaragaza ko zari zarakuwe muri Uganda. Nyuma virusi ya Marburg yaje gukwirakwira no mu mujyi wa Frankfurt n'ubundi uri mu Budage, mu mujyi wa Belgrade wo muri Yugoslavia yahindutse Serbia ndetse uyu mujyi akaba ari nawo murwa mukuru wayo. Mu bihe bitandukanye kandi nyuma y'icyo gihe icyo cyorezo cyagiye gikomeza kugaragara mu bihugu bitandukanye. Nko muri 2023 Marburg yagaragaye muri Tanzania ndetse no muri Guinea Equatorial, abantu 40 bahitanwa nayo. Ni mu gihe no muri 2022 yari yaragaragaye muri Ghana yica abantu 2 bo mu muryango umwe. Iki cyorezo kandi cyagaragaye muri Angola, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri Kenya, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu cyane cyane byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu myaka yari yarabanje, iyi virusi ya Marburg yagiye igaragara mu bantu basuye ubuvumo bwo mu ishyamba rya Marmagambo muri Uganda.